Kršenje Ustava od strane vlastele, Ustava države kojom upravljaju, je zločin protiv čovečnosti. Brojne javne ličnosti potpisale apel za sekularnu državu. SPC je izvor najkontraverznijeg mračnjaštva, jer svi su pod velom tame. Pomračenje uma. Nerazumno srce pomračilo, pa su slavili i hvalili sve ono što su sami svojim rukama napravili, a ne onoga koji je blagosloven u sve vekove. U članu 11 Ustava stoji: Republika Srbija je svetovna država. Crkve i verske zajednice su odvojene od države. Nijedna religija ne može se uspostaviti kao državna ili obavezna. To stoji u članu 11 Ustava Republike Srbije. Ali kad se naraštaj zaglupljuje tolike godine, ne postoji u prosveti prosveta. Pa da je to prosveta, tamo bi postojao predmet, nikad ne bi bio ukinut predmet da se pouče naraštaji o svom ustavu i svojim pravima, ustav i pravo građana. Zašto imaš potrebu da lažeš? Vučić o odnosu sa Srpskom pravoslavnom zajednicom. Srbija je sekularna država, ali je ta zajednica, dakle crkva, jedna od najvažnijih institucija u našoj državi, odnosno najvažnija institucija u Vučićevoj državi. A potrebu da lažeš imaš kada ti je srce u lažima. Lažeš zato što robuješ lažima. Robuješ Porfiriju i onom prethodnom Irineju i onom prethodnom i prethodnom. Dakle, robuješ učenju lažova, vračeva, jer svako lažno delo jednako je vračarstvu. Dakle, vrač, otac i pastir laži, pastir lažnog puta, Rastko Rastislav Nemanjić, kada robuješ, kad si rob tog dela, to se pokazuje ovako. Baš na primjeru predsjednika Republike Srbije, slika Nemanjića. Na sliku svoga oca. Na sliku oca, svojih očeva koji su se ubili Božje proroke. Vi, kao i vaši očevi, podižete grobnicu prorocima, čime svedočite da su ih vaši očevi ubili. Odrekli se puteva pravih.
malo stado. Ne boj se malo stado, jer je ocu bilo po volji da vam da carstvo. Malom stadu. Prodajte svoju imovinu i dajte je kao milostinju. Opremite se torbama koje neće dotrajati i neiscrpnim blagom sa neba, koje lopov ne krade, niti moljac uništava. Jer gde je vaše blago, tamo će biti i vaše srce. To jest, tamo ti je i duša. I sad, ako je nekom blago u raspadljivim utvrđenjima, raspadljivom carstvu zvano srpska pravoslavna tradicija, patrijaršije, kako ih zovu, u peći, u lažnom delu, kad ti je tamo srce, ti si rob laži i deluješ po laži. Na usta izvire ono čega je srce puno.